लाइथानाय जुन दाननि 20 सालमारिबाव मुसुक खगजामानतै उरपाति लाइमानि मंगिया गामि पिएस कल्याणपुर पिएस ते चाम्पुर पिएस नि आरि उत्तर महानिपुर आमसाया चाम्पुर पिएस नि एसआई धीरेन्द्र देवर्मा शाखा लाइथानाय जुन दाननि 20 सालमारिबाव मुसुक खगजामानि पातिमतै उत्तर महानिपुर आश्रम काब्रा गामियाव थांगै नुखा बुलेरो मालखं बुकजा बथागजाक दैखानाव मुसुक माबा खाजाखिनै बदे बसाका मुसुक खगजामानि पातिमतै मामला नाहाजाका 380/34 आईपीसी कायनि सेक्सन केस नाहाजाका हिनै आबुनि लगी लगी न मालखंबो सिसख्लायका यागलो मुसुकनि नकफांरंनो मुसुक रिवि रहरका हिनै शाखा जे उत्तर महारानीपुर ताम्पार पेस न हटे जे नर थांगै आजागाव जे ओ मुसुक खक्तंजामनि गारि बुलेरो गारि आबो जे तुजाकमानि आबो तुजाकफोर गारिबो मुसुक कायबसुक तं एबा आबो हाइरक नर बुसजते आबो साइमा नर जे आरो हटे गारि तानो इतमानि परेबो अब नती इंकाय चांबावर पीएस केस कैसांखा मामला कैसांखा मामला नंबर इंकाय 25/2021 नि 25 मामला इंका 380/34 आईपीसी दुईटा सेक्शन केस इंखा आवन परे थांखा थांगै जों गारि मानिख्या गारि बिसिंगो मुसुक तुरै लामा किनारा खाजा गारि गाना खाजा 5टा मुसुक आ गारि बसिस खायगा मुसुक बसिस खायगा चीज खाई थाना तो खा आफरो गारि बरकटा तंसा आफरो गारि को बरक करे जे आ अपते मुसुक सिखक खंजांनाय गारक करे काय जे मुसुक मालिक सिनियो कोई बंगनो जिम्मा नावाखाय हरि रे बायखा गारि नंबर के TR01 AL 1662 बोलेरो पिकअप ओंखाय जे मुसुक मालिकनि नक ओंखाय बजागाब साइदमान सार मुसुक मालिकनि नक ओंखाय मुसुक मालिकनि नक अकबनो नमनजय कैसे तंगो सुजिल देबरमा ताई मासा नंगे पुंखिराय पाराने जगि गबा पुंखिराय पाराने ओंगा ताई मगि ताई तुम मांगनायनि ओंखाय ताई मांगनाय मुसुक ओंखाय आंगो अक तुलसीगर रामदेवन पाराने बरजतन बंनो मुसुक सिनिवै परतलांखा यागलो मंगिया गामि थानानि ओसि द्रबजयरियां शाखा लाइथानाय 20 जुन सालमारिनि मुसुक खगजामनि पातिमुनो कितिंगै खरकताम मानजाकमानि खरकसानि मुं जाहेब हुसेन बिनि शाखाव मामला थेफाजाका 447/379/34 आईपीसी अ मामला खालायजाका मार्च दाननि 4 सालमारिव बदे बसाका कल्याणपुर पिएस नि थानाय सबिनाय खरकसानि मुं जाहेब हुसेन ब मुसुक खकपुर सुनामुरनि मंगिया गामि पिएस तुबुजाकमनि मालखं नम्बर ओंखा TR01 AL 1662 ते 20 जुन सालमारिव महारानीपुर आमसायो मालखंते मुसुक मानजाकमनि आबाब TR01 AL 1662 नम्बर न खिनि शाखा मंगिया गामिनि उसे सार थानाय 8 जे मंगिया गामि थाना बेखाजाक 39 माइल तिगरमनि मुसुक खकमानि तुये बो आबनि र थानाबो बो बरकनि बुंगिया सबाय माने मामला खेजा माने उत्तम देवबर्मा 39 माइलनि 8/21 दुपुरबेला दिगे मुसुक खावजावैनो थाना थायो ओमफ्राय जों दिनै कमप्लेन अनुसारे गायसा चुरि मामला लाथा लामन परे जों अल प्रिपेराइज अल UCPS मेसेज रिमन परे सुनामुरा PS नि थुदे गायसा खबर मानु जे बरदुवाली हिंजावनाय जागाव मुसुक 60टा गारि सह आटाइजाक मानखाङो एरपरे जों सुनामुरा PS नि स्टाफाव जगाजग खाले मुसुराव WhatsApp थ्रुदे फटो नायलायखायसे मालिक नफनो खायसे मालिक सिनेगे दिनै मुसुक नङिमन परेके जों थाङो रिकभारि खायसा रिकभारि खायफोर आरो अब गारिनि चालक खायसा जाहेर हुसेन हिंजावनाय बंसह गताय खायसा सुमहिंजावनाय खायसा दुइजन एरेसं जों रिकभारि खालायखौ सार गारि नाम्बारले बसगाबो अब मुसुकनि लगे गारि मान रिकभारि मुखा TR01 AL 1662 बोलेरो पिकअप गारि सार दाबुकता गेजेर सिमु थानाय 20/6/2021 बिसिव कल्याणपुर थाना मंगिया थाना चाम्पाहावार थानानि कसारनि आरिवो जे महारानी उत्तर महारानीपुर मुसुक खगु हनै जे आर ककासालायै खरकताम थुरुक दफानि बरक थैमानि
o thwitani जों साइमान खाजे o थानाव खरकसा मामला खालायजा दंमोन आबो साबोन बुमुङै अखाथामनि बिसिङा सार abo thokran bising kaisa aro mungia pa kamiti so era songai abo gari ni salo Zahid Hussein abo gari abo roje gari manjakma abo bo rosini mungia kamiti so age si songjak gari same gari na driver bo same driver सेम ड्राइभार सेम गाड़ी same driver same gari बिस्तारिनि गथना bistari ni gotona abo gari loge bo musu recovery unja pasta nungka na musu pasta recovery unja सार जायगा सोङो मारने मकलनि बायथांगो नुगमानि जे मुंगिया गामि हस्पिटाल एकेबारे साख हामनाबो 20 तारिखनि मामला नतुय जे साख मारिफोर बुसुक इन्जर जादों नुगमानि थैनायनि एमने critical condition no जों spot न होइदे recovery खाय लगे लगे मुंगिया गामि बे छेतो बेखा चिकित्सा न बाबो आरो फार्स्ट preliminary treatment खायजामान परे लगे लगे आरो हस्पिटाल होइदे जिगे हस्पिटाल रेफार खायजा हामबाय सार Yang Bukhago Koilanpur PS ni Oshi Shaka Laitani Jon Talik Nichi Shalmaribo Musuk Khokjamoni Patimuno Kitingi Musuk Khongairo Oto Mohanipur Amsini Lukorobai Kasho Jagai Lahar Patimoni Ulo Lukorobai Buzagai Jibisha Kamnago Fight Timani Fiaba Apati Mungo Musuk Sikorono Butani Tongo Hine Korokta Sikla Romjaka Monguripon Deborma Hini Shaka Binishako Mamla Klaizaka 2021/70 US 342/307/325/34 IPC Musuk Sikoroni Mongkha Jahid Miya Bila Miya Soiful Islam o Khoroktam Jibisha Kamnago Thangai Lama Choka Hinai Shawik Knarika Koilanpur Thani Ushe তো 20 তারিখে যে আপনার এই কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত উত্তর মহারানীপুরে কিছু যে ঘটনা হয়েছিল ঘটনা কি কেন্দ্র করে শুনেছেন গতকাল একজনকে অ্যারেস্ট করছেন বলে এটা এই বিষয়টা জানলাম আর কি স্যার আমরা গতকালকে সন্দেহজনক গরু চোর যাদেরকে আঘাত করা হয়েছিল সে যারা আঘাত করেছিল তাদের মধ্য থেকে সন্দেহজনক একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি যার নাম রিপন দেববর্মা বয়স অনুমান 24 বছর তার বাড়ি আসারাম কুবরাপাড়ার সন্নিকটে নর্থ মহারানীপুর বাজারে স্যার কেস নম্বর বা আইপিসি কি লাগাইছেন হ্যাঁ এটা কল্যাণপুর পিএস এর কেস নাম্বার 70/2021 আন্ডার সেকশন 342 307 325/34 আইপিসি এবং অ্যাডেড সেকশন 302 আইপিসি স্যার যারা মারা গেছেন তার নামগুলি সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মারা যাওয়া লোকদের মধ্যে একজনের নাম জাহেদ মিয়া একজনের নাম বিল্লাল মিয়া আরেকজন মুঙ্গিয়াগামী থানার অধীনে শুভারাম বাড়ি অঞ্চলে মারা গিয়েছে মানে আহত হয়েছিল মারধরে তার নাম সয়ফুল ইসলাম তারা কি স্যার জিবি গিয়ে মারা গেছেন না ওইখানে মারা ছিল তারা তিনজনই জিবি হাসপাতালে গিয়ে মারা গিয়েছে ধন্যবাদ স্যার Tabuk Wanshugi Maya Shabok Kobu Shabotatal Koilanpur PS ni Bukhakti Koktoma Angka Musuk Khogo Hine Khasongsi Omhai Klaijago Piaba Mongia Kami PS Sampur PS ni Bukhakti Musuk Sikhok Malkhong Khogi Khathanisi Omhai Patimong Patu ni Sajakphano Juda Juda print media rago Sajagai Tongo Tei Koilanpur PS ni Koktoma Rijamoni Bishintino Omhaike Kok Awajagai Tongo Yagulo Musuk Khokjanai Nukhoni Lukurok Bobo Haike Musuk Manka Sawai Knarika Hasteni Lukurokno সাগারে গাগি নংনি যে মুসুক থাংনাই 19 তারিখও যে মুসুক কমামানি ও মুসুক নরক বজাগা থাংমানি খ্যা 이거 뭐 아니 무소 내가 뭔가 좀 타나워 탄거이 마니카 만에 보이다 그 뭐라고 가이 사바이 가다 가까이는 정말 무슨 놈 마니카 타나 탄거이 니는 무슨 마 버스 그 마프로 아니 무슨 뭐 마사노 뭐 타나 와보 만카노라 잠바가 타나워 sambo thana na ngai afro norok je koma kai abo bobo hai inka nong ni abo je koma fro je taburam di thana rok bo jaga thangi mane kya musungno thana rok kha to mongga yaw thangi mane kha mane tin musuk an mo musuk jan te mane adino khai 이거 뭐 무화과이 동리야. 나이 오람처럼 총이 알아 봉이 거나고 탄거이 봉어 무수가 탄거이 봉이 카레냐 가이 봉 알아 봉 거나 하다 무수 퍽랑 한가 뭐 무슨 거 거기 랑 가라 하잖아.
Enggak norok man kata pro. Apa ka jeung man ka bo thang mani ka kai bo na phai chabai ka ang thang nai ka ding ga kai ang bo ma thang mani ka ka thanau banga ko no Tanau borok sar kata nong no. Tangan borok sa haya mane ramcharan chong borok na ang thang chi ne ga bo ini ne musuk ma abo ni bo ana phai chabai ka ka ang thang kai nai ya ko ang man ka ani musuk Agar ni mungtamo. An mung biplop debrama. Parang kai. Pungkiri para. Nong ni je tanai 19 tarikh je musuk khokjak mane je ni musuk kuma mane nang o musuk no nang bo jaga thang mane kya. Thana champar thana PS mani kya. Afro chamba thana ni PS rok nono tam hne nuhun har. Sabuni musuk kumajak khni phuno sing YouTube no kha kai abon pore sing no khai abon pore thangai na khata. Si musuk ga hni nai mani si musuk no. Ni musuk ma bosok kuma. Mang nei busabai buma. Enggak abo musuk je PS ok thangnai mane enggak bo jaga ne hoite thangnai khena abo. Abo nomjoy digita asram bari. Nomjoy asram bari. Ayengo o musuk mane khata. Enggak ni musuk kuma mane abo hai koita ro kuma khana. Abo hai acu go tlang hen khana wo sangkai tu samias ang ani bere sere klik nang hne ang musuk bona hana pechalang jaga hne ang samung tongai kubun jaga samung tongai ang musuk phiok lang tha ta ang pore musuk nogo phalia kai ang naitung nai mani malia ta odino kai acu go tlang jago hen khana kata ondo go bono kai thanawa thangya konai nai ne mani sem musuk na kai sang salai kon tei phikata Tanan hate musuk tui phikata nong ni musuk. Acha. Norok ni oro thanai 20 tarikh je gothrang mani abo bobo hai gothrang tam nei karone bobo hai ki borok oro ni je nofang ni besla romjak mani abo hangkai ang saiman jarate hingkai amo 20 tarikh hor engkha hor 3টা 15 বা 30 angano asomayo jotono thopajak jungnok ruk sudi sujakta hangkai abon pora hotat gari khorang khana ma pore iko gari emon tur khe phayo gari shobda khanai tongo hangkai jaga chini no gana wono jat thutai ri phaika bufang bai ma haika gadang samo hai shobdong kha abo mane kirima singsa shobdong thaka jungche bokhabuko kleye ebra kiriman bagai basai simaliya hotat moko simi sungprai hanyo nasikma tongkha tamong ya ongkhana buya basana buya ama haim tong laikha haka abon pore kuso atei momon pore khanyo kisa momon pore khanyo ayang ko borong loge no gari thutai man loge no gari khorang khanaka te bike khorang khanaka asuke khanaka mane awasilang khata awasilang go parani borok jotono awasilang ninai basa laikha arike sila silonga pore khanyo ongkhorka sung ongkhor pora ang sung to ongkhorka gate baire sudu gate bus kangu tongkha toma pore khai nukha je iko gari thutajak gari accident ongjak am pore khe aro gari bisingo tam tong gari bisingo tongo iko musuk 5টা musuk tongo hangkai musum sagot thilala liling ekbrun thei ongjak abam pore khai iko borok tongo borok mangnei kalaijak hangkai parani gari bisingo na kalajak gari bisingo kalaijak nukuta hangkai kuso dukhuma jano lata ongjak abam pore khai ayangni borok nuku ayang sakani borok bolte je gari uklok digi ayang dige bike gari kuso borok dilama rifrik phayo abo ekdum borok musuke bangkha amasuk saisi maya gone na motanya amo horota yagulo tamong kha abon pore khai ko abon yagulo khai ko phungai asuk kha phung pilele kha ngai no police phaipeka police gari ayang sampawani phaika kolanpuni police rok kai talangkha musuk talangkha tai kolanpuni borok kha kolanpuni police kai iko asami no talangkha ta musuk khongnai rong talangkha kathang na talang bra kathang talang thango jibi talang thanga ni khana ta songkha hangkai ko champawani khai musuk talang phaika gari le sap langkha gari bormo talang phayo 4 musuk mabsu komani musuk 5 tan tongo nong mo kamini bum khai sin kamini bum asram kubra para
nongni PS bo thana PS Kolanpur tabuk se jati no kamio o gotna tei khorbo se romjakha khanaman jarate hingkai iko ani yongbrin kalayo bin buslama sa romjak tong hata bo mungtam romnangani Iponde Burma nini manai klayo ani manani kalayo angoro khoroksa hamjuk sopaimani manani kalayo ani tai police o kebon romnani obo hai phajak to tong tabuk paralo jarate amsung saimano angje phayo kusono police ok phai nong brum brum songo angkai rom phan mana abo jung samiata nini bo mungkai an bumo Sri de Burma nini bo saini mungla virus de Burma nini bo saini bo hai ke rom police tam sabudang An bus haino Delhi no phaji nei no hunu ulai phai puru kai kajang kai sai ro hu ni je nung aro bo gothonang puro sab bukha abo mang bono sungui tongphu mung sung bonga baro gothona wo thaji thangai se kirima so toino go habjak bo nusinu ge hanga botam no sanai soitokong no sabo dabro go sungphu hanga bo kirijang ma so toi kono ko salam kare bini abon bagai Delhi Haso boro hotka thangai phaye nogor hoka wife se gemne thana lang odai so khaike 3 barang khat mi ko miya bai 3 barang khat 2 bar thangpuru kai ro horo miya thangpuru kai duita ni hoite thangai je kok sungoi mani thangai tharigo bo sungna dongko bu borai 3-4 gonta sumang ulo thanjawa igo soita sata ni o khai tai ro holia bono eres khaina re senai abo phaidi hene sababo no tini no ni no mo kes pairi nai pairi mani no phaidi ni phulni je khulong mayang tongkha simro abono khulogo asungna sabai dinong nini kes no tini no pairi nai hine sawo bo abon bagan bo saino no hunoi na hare borok tatal sawoi amo hake rombuina rugo nini bo saini mungtama an bo saini mong Riponde Burma bo sabo goloi ganang bo phaijama se ga no tong mani saw